Okuljar Goret Karatunga, omushomesa omwishomero ya government erya Kibuye Senior Secondary School omulchegegwa tamu yokubanza ni nkuru. Aho hari abana ba senior 3, senior 4, naho bo kumisingana first term hari max ezogera mu nebo, so no bo kumisingana mu mwaka kuri. Tom Bright Amoti omunyeshenjero wa Chaka Central nkomwe ombazire kandi okwatiro abeji cyayiko mu kushoma nawe hariho ebyashaba abegisa. Niye saba abazayire tugeze kusomesa abana. Gusa kwitekezo kora umwana ucyari mu mezi wero education. Kandi nyina bwambera amazimu borata musomesezi najya kufukira mu nyanzigwa. Sima Tom Bright Amoti abo guhereza Rwanda yiri hagati y'ukurera abana bange no kohereza basari. Imahona rero Tom Bright Amoti abo mpapasare saze ninja msinye yaksa anyambira na sasura ikiweka na nyani sasura ikiweka. Reverend Father Alexis Ngoma kurgo mparishe y'iboroga nawe harebyahiga abeji yabisya no kwekwasa mukama. Musiramu no mwikirizo bagambire na Pentecosto buli omu weno era kwesigoha Yohana awamoto twagaruka aho muremo rambara baba kurba amashomero mnongo mu mashomero ga government agitwaye kamo basi ma government bwenu ernishomero ya government kandi ntuterera umuranga ngo abazire bareta abana mu mashomero nkebye ryito rya government aho kuri classes twineze kumara desks twineze kumara abashomesa twina bakumara bwenu bareta abana mu shomero ya government ekiba kwenda cyona bakitunga in case ya inobuzu bwa fizi na tukirira office akasende tukinje munonga ekikuno no kurenga umwana ine uniform ayine bitabo ayino bucumu sima munonga bazire abakihabwire abana bingi bizire kandi abakingo bakiriyo so abo bake abataka basekureta abana bahumira ubwire buringwa ubwire bameza no kuciraho so mwe hatubwira ubamaze mu cyaro numara barikibira ishomero n'abahumurukire as I talk now twina abana nka rukumna rushanju ababoarding abayikiro mu ishomero then the scholars nabahondigambira iyo bana over 500 angwana ro kubatizireho ntushaba ngo atuhenjronga tujimanye abo kubatwaguma mu culture iyo muzire koshe mwana no bako baroburemezi no mu rumo gwo muzire gambanitwe tuketegereza ekikumuteganisa kerizoba ito ntandikiraho abazini mbasiba bareta bari izoberi kandi muyongere kwija ito tugumuzemo tukushomesa abana izoberi twayakira abana twatandika kandi abazire nimbasima mnonga mwebare kureta abana ko muri sabana. This day has been good and I advise other candidates in the world perform better. Inebya finances nije mwije at least murete ho rero tugumizemo abana bafuna batanu kira kureka abana nyuma bakashanga batayi babo babasigize ubu habuze ubunkwereza abazire no kugira ngo twongere kuteka mama no mukushomesa abana kubo mwana no kwegesa bwanyensya abeji mwaka y'ishomero mucencure murebe ngo abantu abumwanywana abumwakoragana nabo abakora ibikuza kubagasha kandi obwe tamu yatandika ncumanyisa ngo mwaka gwatandika syllabus tuzakutandikiraho. Awa TV West ndise Nyomo Gideon na Philip Morangera.